Urmatlı tuğanlar, karısı vardan ırısı var. Atanın sözü o. Ata razı olmasa Allah razı olmaydı. Şunday bir atan var da el tanı degen qanday gına keremet Kırgız'dan nakıl gepleri var emes mi? Men uşun Almalı Bulak ayının jaştары берегеп бүгін bir 4-5 аксакалдарыбызга илгери өз доорунда азыркы бул атактуу балбандарга мына жаш балбандар чыгып атпайбы? Өз доорунда белгилүү болгон легендарлы балбандар өз чаап ачынын Алмалынын намысын коргоп келген аксакал абаларыбызды bir сыйлап коюу аз эмне чакырайлы деп чечтик. Алгач Urmatlı tuğanlar, Batırkan hava jönünde söylesem, gün geçkilikçe de söz bitmeydi. Oşandıktan bugün avam oşan değerlik kılımga tete yaşap koysa dağı, uşul ak pozatlı menip alıp, buna bugün bizden yaşlardın ulağına gelip, bir bunday özünün batadı basını aytıp bereyim dep geliptir. Rahatsızlık bildirip, avama bir gramata bir sıylap, bir çakırıp koyunda ruhsat ettiңiздер. Бұл грамота менен Аламанлык улуттук оюнунда өзгөчө шамдык айнып, эртүүлүк жана чыныгы жигиттик намысты көрсөтүп келген өз убагында Ачөрөнүн жана өз белгилүү болгон Кутбанов Батыркан балбан абабызды ушул грамота менен сыйлап коелук. Келиңиз ага. Сыйлыгыңыз кут болсун балбан аба. Сыйлыгыңыз кут болсун ага. Абамдын бели бекем болсун. Алтын кор. Avamdın beli beken bolsun.